Anay ko! Apay nga indurunak, mama! Dinak awagan iti mama. Tamadurmenakan ka! Samsamantong kalangarudan, natangken pa iti ulom! Manipod ita! Saan kan ang makarwar dito'y mansyon? Tapno maaday wamon dayjay aropat kwarta! Sa pulenak ni Anaya, ay ayatag, ay ayatan nagmat ni Anaya. Ni Angeli! Ti maibagay kan ka! Saan kat adayjay ang babae? Agkasar kayo kan ni Angeli! Kunam, akay kayatnak. Kunam, nga ay ayatanak. Apay, apanawan nak. Iti amin ang puso kan kararuhan. Inayat ka mo na ay ayatan ka mo na Apay nga ron, apanawan nak. para iti pagimbagam da ito'y nga aramid. Diyak kaya't amay samag ka. Iso awas-wasan tanti amin ka na. Naulpit ka, Anaya! Awan na, asim ka niyan! Di na karagupan! Ulpot ka gayam! Lito ko naglang! Ulpot ka! Ulpot! Tigasat manipod iti pluma ni Jenna Almoite Diaz. Ken itimet direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Napalabas, nakasangit ni Monray, gapo iti saan a panangikuyog da Ariela nga agtur iti balasiw taaw. At adda ang nagladingit daytoy, idi kinatkatawaan ni Angeli. Gapo iti dayta, inayayo da panyang ken malyong tibaro. Kabayatan na, inawagan met ni Rocco ti ulitig na, nga agnagan iti baliko. Binilin na daytoy nga isupay laeng timang sarungkar iti balay na. Tasaan naket nga rod a maasikaso. Iti kaawan da Ariela iti mansyon, ginundawayan ni Malyong tinangawis kini Monray, ket impasyar na iti balay da. Aging ga iti bar a pagtrabtrabahuan ni Anaya. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Ti Kasar. Anaya, Apay ajak makontak nila kay Malyong Panyang. Ekwa, ay, amangan no nalubat ti cellphone na, madam. Ha! Adan samot aramidan yon a milagro di tamansyon ko, Panyang. Ane, awan mo't, madam. Kan oray ni Monray, naka-off ti cellphone na. Imposible a nakaturugan. Ay, ekwa, Ayabam ni Malyong takasaritak. Ited mo ta cellphone mo, Panyang. ma'am, itay pa asimrag iti silid mi, amang ano nakaturugan. Riigam Dorbab! Darasam! Kayat ko ang makasarita! Awan, mabitla ang ngaron, madam. Darasam! Baliwak ti umawag inton madamdama! Nakaturugan ni Malyong, madam. Jack Marieng. Anya, nagkapoy kamutin Panyang. Buyatam itinalamis adanom tirupa na, tapno makariing. Ha? Wano saan?
Pay napudot adanum ti ibuyat mo. Tapno malamawan ti rupa na. Ni, Aramidam ti imbagak panyang. Di kag patay-patay dita. Tanapatag ti ibagak ken ni Malyong. sige madam, riingak manan. Ikari... Karasam! Ni, hello ma'am. Inidupnan. Oh, kasano nga taday to yan? Ay, tinasayaat. Siyak man ti mangawag ka ni Malyong. Ala, apay nga ta ajak makaturog. Ay, pampanunutak ni Anaya. Apay nga ta naragsakak. Ay, nakitak madlaan nga ni ti personal ti anak ni Tata Malyong. Ha? Bumangon akman, tagtugawak pa'y laang. Monray! Monray, Barok! Ay nawaw, apay bumanangon ka. Saan ka kaya makaturog? May kawa ka? Tasan una na po skulti kotsaw na pag-iddaab? Ay, pasensya ka nuwain. Ala, sana kasta tata. Kwa? Jak makaturog. Naragsakak ngamin. Kanya nga pagkaragsakan, Barok. Kwa? Basta? Ay, mabitlang tamasitig ang tinggahap. Amok, no apay Monray. Ay nawa, gaputan nakaruwar kay di mansyon, nakaaliwaksay ka, san kay Ha? Ay nawa, bayam, tentun bigat. Intay agpasyar, iso amaturok kanwain, tapno masapa tayo abumangaon, kat masapa tayo matlarumwar, ay nawa. Uwan tata, agdakon. Agsubliak to matiniti pagidak, maturog akon. Mala, maturog kanwain. Good night, Monray. Uwan tata, Ay, maturog nawa. ako no madamdama. Nagmayat kit ko man, no dituyin di pagnaadak, tamakit-kitak akanayon ni Anaya. Nakasingsingpot kanyak ni Anaya. Nakaturog nga tan ni Anaya. Tata Malyong? Ay, nawaw. Adak pala dito yung abay mo. Abay mo, Ray. Nakaturog nga tan ni Anaya? Nakaturugan na. Iswa maturog ka matan. Wen. Makaturturog akong Barok. Agsubli ako nito pagitindak. Sige tata. Tiyak pa'y makaturog. Agpampanunot akpa'y biit, tata. Hello? Hello! Ni ka di marino na itaw. Wayne, asino day tao? Ni balikaw. Tada makatalag na itaw. Oh, balikaw, si ka magayam. Kumusta ka ngay paray? Siya, timinilin ni Madam Ariela. Amang kumusta ka na kayaw akatalag. Ha? Kumusta di ka? Awan ba't lang ka na iti problema? Ay, awan mat paray. Ay, di nag-awagan iti paray. Ta saan ka nga kumparay, lukaw? Ha? Balikaw kunamlatan kanya. Wano saan? Sir, kunam di pa ya. Da. Tanda pa'y bayagang akatalag, ngumsi ka. Ah. Kita ti trabaho nita, di ka patay-patay. Ay, Wayne, paray. Balikaw. Balikaw, kunak kuma. No adda problema, awagan na. Siya, timang sulbar. Wayne, balikaw. Sige, dajay lang. Bye. Bye. Ay, talaga asab-sabal ito ugali da balikaw. Agpada da iti kanakan na anatangsit.
Kasanaw. Napigsada nga min ka ni Ma'am Ariela. Agulit dala nga agpaisaw. Sige, kuyugan kayo nga agpasyar Tatang. Monray. Ay nawaw, kay kayat min saan ka day, Monray? Uuwin, Tata Malyong. Angam, amangan no adda aramidam, anaya. Awan, nakaturog akmatan. Huston day di aturog ko. Total, rest day kita. Awan trabaho no malam. Ha? Kasta ka di? Agtur tayo man kide, nawaw. No nagtur da mama, medya abroad. Agtur tayo mat dito'y Ti unain tayo apapanan, kat itayan ti tanim day di papam, barok. Sige, Tata Malyong. Gumatang tayo iti sabong. Adda kwartak ditoy. Ay nawaw, siyanan. Di ka agastaws. At da kwartami kinaanaya. Da kami taggastaws. Wain? Di mo kiskis sayan ti kwartam. Kwartam lang day ta, Monray. Ay nawaw. Agtugaw tayo man pa'y dito'y parke. Tapagin inanaan tayo, Monray. Tatang. Ay uwan, mananak ka. Ay na. Ay, nasakit ti saka ka magna. Ala, kasi kamot, Tata Malyong. Mabanbanog kan, gapo kanyak. Ay nawaw, basta parakin ka. Kabailak, Monray. Ay nawaw. No number man nenti umawawag. Ni Madam Ariela lagi di day tao. Sungbatan yun, Tatang. Di kay nga rod na tagari Hello? Konyeta! Abay nga itala ang makontak ko ti cellphone mo, Malyong. Ay nawaw, ay Madam, pasensya, nalubat. Ha? Amin a cellphone nyo. Awan ti makontak ko. Ay, sorry Madam. Sa dino, tiyayan mo, ha? Madam, daag dito'y hardin. Hardin! Ha! Adda sumanao amang manggag ko. Hardin ko nang kitin. Ulbod ka, lakay Malyong. Ay nawaw, ay Madam, dagitay aglabas na gidya at tao. Ulbod ka, alakay. Di ko na malukunak. Ha? Amno ka! Kung gundawayang manan ti rumrumwar, taawanak. Jay. Awan pa'y ti mapastalkan ka na kayo. Ta! Madam! Hello! Madam! Hello! Ay nawaw. Ay, inidip naman ay. Agong ungot ka din ni Mama, Tata Malyong? Wen, Monray. Angam bayam nga gungat. Idapaki di manan ti cellphone ko sige. Mala, ituloy tayong tagpasyar. Talaga asaan na mapagtalkan dagijay ababaunan. Apay manan aya, Mami. Oh, Aging ka di ditoy, kat itugtugot yu ti bad trip yu, kadagijay ababaunan. kasano? Di dagtungtong palitibilin. Amok, rimuar manan ni Malyong. Naanyat ko na, Madam. Bao nagtulitag ko, tama pa ni mansyon. Ha? Uwen anya? Naimbag ti ulitag mo, tamapagtalkan dayjay. No anya ti bilin ko, agtong paladagos dayjay. Awagak ka di, Madam. Asino man ang dayjay, Mami? Ulitag ni Rocco. Nasingpet dayjay. Mapagtalkan ababaunan. Anya? Anya kay matan? Saan man atila papapanan nyo dyan mansyon? Intun kwan, nakatumpong kayo iti babaunan nga agtatakaw. Saan mo't nga agtatakaw di ulitag ko, Angeli? Anya tamok ngay? Nasingpet ti ulitag ko. Mapagtalkan ni ulitag ko abali ko. Makitam? Nagan na laangan kat madlaw asaan ang mapagtalkan? Bali ko, kasla bulilikong. Angeli, aday ta ka manan ako nak. Saan mo pala nakit-kita jay tao ngam tagibas si temanan? Mami. Amok ti araramidak. Iso adi ka manan agpakalaing.
Balay ko dayjay, Angeli. Iso nga damin kanyak ti karbengan. No asino dagiti alaak a babaunan iti dayjay a mansyon. Naawatam. Kasladyak kayaten ti agawid, anaya? Anya, Allah saan ang mabalin? Sa pulin na ka ni mamam. Anaya? O, apay mon re. Adda ka di ibagam? Kwa? Awan? Kasladyak pa'y lang amin patyan, asikati kasangsangok ita? Anya? Ni, taapay man. Idol ka ngamin. Ah? Kanayon ko abuyaan ti video nga impasa ni Tata Malyong iti cellphone ko. Naglaing ka nga agkanta. Can most of all, nagpintas ka. Thank you, Monre. Uray si ka. Nagtaar ka mat. Kan nakasingsingpet ka. Sino day dya tao, mami? Apay atila ibabaon nyo ang mapmapan ni dya mansyon. Nibali ko nga rod. Ti ulitag ni Roko. Saan nyo pa'y lang am-am mo? Am-amok dayjayan. Nasingpet, mapagtalkan ken nagagat dayjay alakay. Iso ti imbalaan ni Roko iti ugali. Jack amo kada kayo, mami. Sa bali at talagan ti madmadlaw ko. Madmadlaw mo nga. Awan. Awan, mami. Adda agdur-durbel. Ay, damal yung nga tanagitan. Inakitaan. Sa balimat, may samot alakay. Asino da ka day? Kan anyat masapul mo kabsat? Lukatam tuy gay, tasumrekak. Asino ka kaday? Siya, ni Balikaw. Ti ingungutan ni Madam Ariela. Akatalag na, ito'y probinsya. Ha? Lukatam ti gay, tanapanuga ka nagbiyahe. Ay, pasensya kan. Sa anak ngamin abastag pastrak iti ure asino diti mansyon. Nang runa ano jakmat am-am mo. Anya ka magtay! Na, Katalag na nga raw ni Madam Ariela. Basta ka na winusa. ay, Kaya't mo, ti maipulong ka ni Madam Ariela. Ha? Pastreken nga tani panyang, ti agnagan iti banliko. Gagayem, diyo liwayan na dinggen, ti tuloy tinobela tayo anapauluan. Ti Gasat. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Iti direksyon ni Isagani Yalong Buliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Ti Gasat. Agyaman kami itingkay panang tarabay.